Kelakiliasa Jehovah vie, Thejabu Ntemigi Balice. Jesu Christa Arha Kiliozano, Genise Pershutuo Keller Pete Kelusiawe. Tie Ugo NBCC Kechati Soza, Su Pemadi Ugo Tereno Kezemetsa Ketsatzlina, Kechakechü NBCC no Krüta Chasa, Ukipenya Fabum Hasi Kapia Kotzadi, Ugobu, Bokehu Gotaketsa, Potununu Tseleketula, Ugola Chasa. NBCC Crow Kephrü Gola Chasa Kephrü Gobu Kezepo Tsudino Ukepenya Fuki Dear Villa ZhapuTsali Shidi Go Tereno Sukose Metsake Tatsalido. The best of Toy Kibahibo and Peshiwe, Nobutiki Vapor of the Pumakere, Hokabi Hits a day, Hibu Bori and Yuduna Hari, Gig, Khotuo, Gibi, Holaketi, Kapians away. Munipuno Jabia hits a day, NBCC Day of NBCC Kechati Sozaho, Madi, here NBCC no Kratamekola Chayaway, no Jabia Gotas, no Tiki Massimali Kapia Gotaje, Sidi Kobuma, Ragatsabano, Happy Piketsabano, Timmy Tetsetiro, here, Derino, Gidir Villa, Matsalegato, no Gokuisa, no Kivikas of Hodi Kapia Gotasidino, Gobuno, Nagamia, Keputakata, Chathavituo, Ozaki Bimi Potselegato, Kevito Kapia Tselegato, Ogobudi Topetsadino, Hogono Matsulegato, no Gokuisa, Ogobu. Belho Gitsa Sebale, Ugomio Capian Mechodino, Khonuo Tsuvolicato, no Gomico, no Goketagili, no Gotron, Goketagili, Gobus, Lodishi, Sopodile Pesadino, no Kepavoda, Derino Kevito, Capiagono Tselecato, Unieta Lekivigon, no Japio, Otomijita Lekivigon, no Kepo, Japia, Gobu, Kevito, Capia, Matono Tsuvolicato, Kephrü, Monicojo, NBCC Pro Kepapet. No Jabi Kehu Khotuo, Krüta Thekha Tsali Khu, Kezezie, Liezietsu Pezapozali Keto, Kehu Kezezie, Genocide, Liezietsu Pezasali Keto, Vikielienuo Pezasali Keto, Ogo Khriezhie, Maho Kopeteka Pesiezie, Arkiozano, Diekepu Thejasanuo. Amen. Chidor Kerüsuo Khonuo Nipu Diesevor Ugo Bazhakese Enno Khotuo Richa Ugo Associate Pastor Bazhakese Kephrü Thejasanuo Kesiezie Mechü Krüta Enno Petsüsetuo Liezietsu Ugo Tereno Mechü Tsali Khu Vikielienuo Mechü Tsali Khu Dikon Tsali Krüta C'était Tsali Khu Vikielienuo Mechü Kephrü. Muli la robete Kesiezie. ZhapuTsali
Goche ZhapuTsali Kesiezie Petsüsetuo Kethodie Kephrü Dr. Avile Kesiezie pu Ketholesa Keweu Prasa eno Pelesielie Khezhie pu Ketholesa Kesau Prasa mu Kechakechü eno Khonuo Belho Dikon mu Miali Chalipo eno Chathavituo Kesiezie puti kapia kotsea Ache Petsüsetuo liro cheliko Kephrü Khedi soru cheliko Kephrü Khedi soru kusoku pondunu Kerüsuo polhaliro Krüta di Khedi thenie Petsüsetuo bekeba Jehovah kemyetho la ketse nie Jehovah Tsali hari arofa Hikebache Jehovah Tshetio Hikebache Ketsutsali Tsepie Kepenyofaki Sutio Nkepeleepie Kedinyo Megi Mori te Megiri Sihie Sukogi Kephrü Poriza Poke Hatyo Tatse Poe Kizunu Lavotaya Senhie Pomharhokori Diomotaya Jacob Kepenyofapie Poke Kephrü Tsekelie Ukeni tomezo poke merpie Jehovah poke penyofagi sekeliu timu kiza tsekesu zekazamu sunu keba pateko ketsache ketho kapie bayake zau miebu unnekete kejakola kethoza tsiya kejau javapie kemerko tsiya kejau Jehovah Kedieko Prisia, Jehovah Hicheko Hitsa Pevisia, Jehovah Nuketu Katako Pu, Pesiesia, Jehovah Kemetoko Kreya, Jehovah Sikamomieko Pekruleya, Poe Meronyomie Mu Samimiefa Mengupileya, Deri Kerüsuo Chawe, Bie Pesuruaya. Jehovah Kachakechü Tepu Betela O Zion Kepenyofa Jehovah Tselechi Achedo Propie Uko Zasakatuliro Johan to Diekepu Kusoku Hidia Pengununu Hepangotenikazo Ketholesaka Sanu Pulha Kipudi Mefekenie
Johan to Kerüsuo. Kusoku Hidia Pengununu Hepangwa Tenikato. Putsagi Chayu Jishugi Mumudor Harkata Sala Maria Zekavor Judamikakra Jishue Kedipu Tsasashi Tsumu Dipu Pelesielie. There is go who Pharisiko ki Vodi Jishue Kedipu Tsasashi Tsupu. Sala Pharisiko mu jivoko Kazako vo Mechü Tsali Kesiezie she Ugo Kedipu Tsuro Vita Temi Hau Zashike Krüta Baketala we Pubu Haizovoliro Temi Pette Pupeletatie Mu Romie Vor Rushokiu Mu Usiyu Pekavatie Sita Deri Uko Donu Kaifa Sachi Jivok Zato Tsakabau She Nyuko Halemopie Kizoga Utemi Pette Peka Kewauki Mipubu She Katawe Viku Ketu Nyuko Lemome Sita Deri Pu Hau Kepu Putuo Puginu Mona Sa Jie Jivok Zat Hotsa Kaba Kize Jishubu Seyola Sheketu Kethodie Pukasazo Mu Seyola Rabbi Zomana Zaretu Kata Uke Penyufa Nunyuko Zevor Putsali Ketula Sala Sanhiyabinu Ukopu Dukhiwa Ketu Shatuda Sala Jishua Juda Godonu Mimhingu Tsasamudi Vo Rahya Kepenyuki Ifrina Katsa Ranau Patakeli Kozedi Sunubada Saki Juda Go Jekavo U Penyuda Mutemikakra Tenim Hodza Utsa Kemasali Ketula Rananunu to Jerusalem Voda Shitse Ugovo Roshukinu Ta Mujishu Fudi Hunihuki Nye Kedipu Lega Puo Tenin Vor Lozodimu Sita Sidi Jivo Gezako Mu Pharisiko Jishutele Ketula Puze Kesiezie Kahupu Buri Sose Ukoki Punuta Kesiezie kenyo Khedi Tsali dewe jero. Heko peteko petepelu keso mu heko rogoro kesekedo heko kepenyofa nipu Jehova mpejewe. No heko kre heko ngumesidi nsatizi sauri nipu heko sebe kesheme megasanuri heko mipu ketarogoro kesesa heko bujedo ha nipu lalerdi mozanu kesedi ZhapuTsali lekefi nrashola lekefi nipu nopotipu makere hora kalabi he mipu ketsaga sakola nipu mpejewe no te heko buke huke ZhapuTsali hakolare nipu mpeje anipu heko temeke kra kesedi ZhapuTsali sakolare nipu mpeje Shiwe, Anipu, no Tihiko Mipu gets a cream meshidi. Mipu Nurikaketa, Medoke Malanipu, Jehovah, no Tihiko. Here's a probable gets a cream meshia, Nipu. There he got 10 million Hatatsator, gets a lahiko Haka Cranu. Nipu, Hodson your Prasari, he got Satitsa, so like a Moka Kari need to die away. There Nipu, no Sokopeteko, Nuri no Hokoke, Lasia, Kesake, Penyofa, no Hiko.
heko krela saya ke zake penyofa ani pu mpejile ni pu Jehovah no mi pu bunuri fule ke lopo pe ke jiri se bo tsege mokolar ni pu mpejile heko ki zunul huke tseki ke meje ke tsiri se ke sezo diodi ni pu pusuzo dere so ko pete ko nuri no heko ragosa heko ke lasa ni pu no zabi heko tsalasa ya ke zakola ni pu mpejile ni pu heko jidori lamo dioro heko tegi zunu ni pu heko meri go rekarapu heko ni pu hakya kranu heko fellowship heko karapu ke zunu heko meza ka kranida ya wede ni pu Jehovah no jedo ni pu nyo ko mi pu tsa krengo meshidi jezu pu dia ha jedo pu dia no shiri nyo ko mi ha ju hatte bo selala ri heko bu ke sedi Kerüsuo no ZhapuTsali ke za ha ko pete ko la ni pu beshiwe nyo ko hetsa premier pu bu ke za sheri hagi ni pu ZhapuTsali le vidher ubban badi ni pu ZhapuTsali prebawe shikatsala ubunuri ni pu jedo no heko sebadi ni pu heko mi pu ke za Khriezosielie no zabe se di tie ni pu nyong ke tyo de ke to ke ri de prase ani pu Jehovah heko ni pu zego zrenza ni pu heko bunyo ke renza no Liezietsu le ke vidi pu no zabe tien de progression Liezietsu renza ke le bette ko mo ke ni pu no zasaje ani pu Jehovah shiro no jedo ni pu Jehovah no ke to o Khotuo zo shiri ni pu Jehovah no posedi ma ke zatsu ke vor ke medi ni pu Jehovah no jedori po do zase ke to ke medi ni pu no zabe po zasadi po bunyo ni pu Jehovah no ko zo fo shiri ni pu no ko ratsasa ni pu Khriezosielie ke vi Chathavituo ke vi no zabe ndo ke to he associate pastor Khotuo Richa ani pu Jehovah mpeshile ni pu nsatsile no po tihandori ni pu heko Khriezosielie ni pu mpeshie henyo ni pu Jehovah ke tsezale ni heko tasake ta hanelari ni pu ke Thejasanuo ya tim hasibe henyo ko tsadi ti henyo ko ti ni pu te fete no shiri ni pu ZhapuTsali vitsa heko tieni pu ke tsezale ko gidyo heko ranjadi heko nilia ke sake medi je dor henyo ko ke tsezale to ni pu ZhapuTsali no ngome shidi zabe henyo ko tsale tsake to go shiri zabe tsase mo ni pu Jehovah heko boran ke ranjo gidyo ni pu tsele ke vika kroka ko petsuse lo tsele je ani pu Jehovah mpeshiwe ni pu nsatewe no ngome shidi heko bu Khedi soza ho halari ni pu the MBCC pitsaza ho hari ni pu sedze ke le kolam pe no je dori ni pu zapie hego ke patau zelu sheri tsasa po zedi ke jeddu ni matsa ke tsapete kolari ni pu no zabe tsasa je hena gami hatino hego kre hego ngume shiri hena gami hatini pu mozno de tolage mo ni pu ke krato de wede ni pu ke ni pu sokosapete ko nuri ni pu Oto pio for pedo ke tsapuso so ke tsalani pu no tie hena gami ko tie mozno de tolage mo ni pu chi tsole ke mo ko ke jore fasadi ni pu ndongo me jisaje hena game bu tim ha ke hu pu nuri ke no hilale ke no silale ke vita tsashi ke tsebi tie he krata mi ko ritsa ke lo tsleje ani pu Jehovah pe jile ni pu nsa tsele ni pu he ko bunu ri ni pu la fori te sosa ke me yi ha ko ritsola ke le pette ko la ri he ke te jibinze ya je do ni pu pu ti ho hanu ro sho ke le pette ko ri ni pu no zabe mi pu ke tsaje je do pu ti ho hanu ni pu Jehovah mbu zabe he pasor Khotuo Richa po bu ni pu Jehovah no ko to fo shi ni pu Jesu no ko me pu bu ke tsani pu krumor ke to go ri nu tsakrotsa ke disaje ni pu ke ko si di pu ke ko tsa di pu masi ko pe po masi tsa di po bu je dore ni pu he ko la po to ke tsa go si di he go ra tsa sa ke vi ke kro ke ko pe tsa je mpe je ni pu no je do po ti ha ha no ni pu he ko ma tho ther re ni ta la ke tso se me to ke vi ke me tsa je ha pe te ko la ke the she ke pe she ben tsa di mbu tsa be je do ke la pe te ko re tsa la san di ma ko pe te ko se di Jesus and just the way. Amen.
Ugo je ni puzanum ha secular ko kingule da do je do tsali tsasa ke thago kresaro ko ha kingule da she chali ko bu core stage no thale no su se ke pesi se ya kingu kile gola ni pu ki ke kro Thejasanuo do ti be sotoi ke ba hepo pe jewe Theja ke vi kola ke Thejie khapen sawe no ke vi ke sohro khape he ke tsagola ke Thejie khapen sawe no thi va khape he ke tsagola ke Thejie khapen sawe no hebu Krista ginu mo po tsape ke ba hebu ho je ho kru hi mor sho ke tsa ho ne ho khoya li mor ke sho ke tsa nun na soko khape he ke tsagola ke Thejie khapen sawe no me prume vodi japi he ke
Ginu him ha hoyo seler hojun ke ngulete no jabe hakum hotsu dino ke hubunu hose badino ke dir violam hatsa pezasle ke to Thejabuno hakum hoba ke liotsuche muthimi bu haungu ke tsginu de ke Khrieza ke tsa nus nuje vi ke tsa hakodi si pe vi ko sali che di ma hoko pete kapise jisu ar ke liozano ke khrumu Thejasasa we amen. Ukoche ZhapuTsali po ili Vikielienuo solo mu puze ko kiron le to musche uko che do ni pu die se for uko ze Kesiezie eno Khotuo Richa ego associate pastor bu share Diekepu se le ta do akaza Kephrü ke za uko che ke tu bu share puti se Jesu Christa Hakeliozano Kenisia Peteke Luciawe Kiala Pesikesa eno visa kole gire munilezo unyenyo fe kinitinyo mu leid gonyo munilakie unyenyo nisazo ketseja tetanye bapuki nko kihukino no kemesaki ya tsutoya utse prepetebu vorjabe unyetse di kikruki tsano ke kieseya kechano kikru varakrabaje Good Friday du tefuko kwerla jedo ki hushie tefuko badi tsali do zketo pesisiya Good Friday du kwerla tefuko jedo tsali do ki hushie tsali do zketo ki kieseya we missionary ke petha zketo missionary ke petha mathematics mu science petha likivi zketo la pesisiya missionary ke petha mathematics mu science petha likivi zketo pesisiya missionary ke petha le to how tsene ke bamye nyelese tupie ke petha Pelesielie German Mission Board Zelenoya Zaz Kechakechü Kechakechü no Kechakene Tsekebakola Kechatiba doya Zelan ko Kesero Mule diba Ketze Petebu Vordi Uke Krimye Kechakene Tsekebakola Chachi di Pete Keseyawe Poti Bapengo Vorkeze Nipu Zadu Palm Sunday Mu Enoli Kethosenyo Kire Associate Pastor Nipu Diese ZhapuTsali Kechano ZhapuKola Chabadi Vorke Pekroje di Pete Kelaseya Khedi di Yeri se parte mu Pete ni ya pi prileje Nikopije Ukoche ZhapuTsali po ili Vikielienuo solo mu puze ko kiron le to musche che do ni pu di se for ko ze Kesiezie pastor associate pastor Khotuo Richa bo share Diekepu se le ta do share le
Gesù Krista ukela ke liuzandu ke nisedi ni pur shoke ba pete ke lucia we tsali ke zivi ke libie uko pete nu va pem ni pu ker shundu se ke zla ni ko pezie the substitute tesu ke tse tesu ho hasedi chedo uko za ye bu zdi uko ke zdi ni pu ker shundu ke pekronata Johan tute kerepo kusoku hidia pengununu ke pengwa tenye temie potio po ke vi ke kununu po ke lali ke do papuri bamo la mi po bunu ke pumanunu po ke las ke do la mi po bu uko sutsumor shokeda ke tole se ke weunu kunyo jesedi rashotsbie ke penyofe zvor rashotsko ze kunyebo ke penyofe punyo bunu uko petela vapununu tsbie uko tsike dio tase ke tole se ke weu tinu ke penyofe kunyo jenunu pomhato tsvor chewe Jesu Krista jenunu ke penyofe pomhato tslaya ke ze miepo zve badinu po pelhiwa po releda liro po krohili ke jo miepo bunu po krohila muliro po cho Pokrohili redaya. Mie po poteslas moliro, zununu, poteslas moliro, po pokeriro, pekawalivi. Jonah, shedzekesiu, po kovadinunu, po kemerz getsitibo, zekese. Kovadinubadi po kepenyofiki ke chatse. Ke penyofubu po ke lala sunu ke ze sedinu ke penyofuki ke cha ze ke penyofu po fairness sidi po ke lala su ke ze ke tole sunu tu bi ke ze ugo si Israel mie Egypt nunu ke penyofu ugo surprise ugo zepar ugo chanu tu lio ke zunu ugo Mejie golanu ugo ke penyofugi panya ke ze mosagi panya ke ze tikrobu ze ke penyofu punimodi tinhe pometyo ke rebo tsubi ugo donuse sidi su habu ugo medua humie tinhe pometyo shogezela suha zalimodi shida humie uke merer zba ke tsiti unu ugo ke penyofuki ugo ke jochala lidi ugo ke penyofuki ugo meshemelo ke penyofu ke kribo tslase sidi ugo busu ha me holeda liro ugo bu vili ke do ugo bu ugo ke merer nili ke do su hasedinu ugo tslase hakim hidinu ke penyofu puri ke kri ke tsununu temie ke lasuya ke ze mo temie ke la las ke do suha tabie ke tole se ke weu tinunu ke penyofe Israel miginu ha ke zats vor ke ze mo pom ha to tsdinu temie kada ke do sugo hari krohi sugo ha regula vor ke penyofe ke Krüta givi ke penyofe ha ke midinu pom ha to tsvor ke tole se ugo ki pukese hap purin nunu mie po ri po ke lali ke tio bamo Jesu ginu moliro Jesu je nunu moliro mie po ri po ke lali ke tio si ke ze cha ke kri basa mozo ke ze ke tole se ugo ki pude temie ka ke ta temie kr ke ta ginu ke pumau temi gi vor ke ta la temie ke lu zor linu
Tie uko ke lunu zo shiri. Ke kruwa modio ke tse urhi tsuba zo shiri. Ugo ke kralawa ke tse tini. Ki zahanu ha ke bache. Ke puma su ha vordi ki zahau ha perhuwa ke tala. Ugo ke puma Yesu tupfa ke tala nu. Ke kralawa ke tse si ke tse tini. Jisu Krista jibu ur halidinu. We ke penyofe ke krinu voli ke tamie. Ke penyofe sumie reguli daya ke tse. Ugo ke tole sununu su hapie. U Chathavituo ke tse ke Kethodie nunu silie. Temie humie. A ke pumamie. Mori no ke pumamie. Die hao hapie u kipuda liro. Su rene ne pimoda livi. Ke krilamu ne masu ha pusili liro. Po hapula po mhochatsu baya ke za. Po kemiko baya ke tse. Sekose po bu po fekasali ke vi su mulia. Musu me hosliro. Ari ke pumamie le ke tse. Po su silie da liro. Su rene vi modaya. Temie krobo haidinu utuo peledio ke tse. Hauliedio ke tse. Su meliedu daya. Deri sikatamie. Ma ke tou. Ma ke viu. Ke mereni ke tse. Su ha meliedu da ke tse. Uko su ha silibi. Substitute. Te su ke tse. Hau ha ke penyofetio design tse ke se. Mu ke penyofetio rigese tse ke se vibo. Temie to temie mhasinunu. Felidinu tse ke livie si ke tse rimo. Deri temie bunu ke penyofe ke krie ke vinu la voli ke to. Ke penyofe zedi kre tolali ke vi ke penyofe tio chame zagese. Mu putio suha te su tsidinu suha mezabie uko tsidi. Uko bu suha bie uko vietseli ke vi ke penyofe tio su kase. Jisu Lazar tse ke serhose ke ze tupi tu ke tse ugo mulie. Lazar temi hau ha Jisu zemi bo. Po she ke ta zadie ke ta shinu. Jisu vordi po tse ke serhose ke tse ke tole sunu. Verse sere teta selagi sokrogi tupi tu ke tse muli do. Po tse perhi ke se ze. Temie ko hau hanguse sidi ugo nudo ke kri ke tse ugo har ke kri ke tse separ ke tse ugo verse me fe hidia pengu zaki me hosliro muli. Temie ko ke penyofe Jisu Krista Lazar ke shinu nu put seperi ke se pobunu serhola ke lie pobu Rila ke liye, hau ha ngu ke setigi, temie ko ungo se ke tse. Ungo dinu, temie ke kra, po shimeji, po pele ke ta, si ke tseri, temie ko nguse. Mu hau ha, uko su si ke liye tigi, mie krobo, po dukriwa ke jo, si ke tsem haretse. Pogi hakesho raketo nudo sigetsa sedinu hatse. Mikrobo podukriba tuo ke ba sugo kruhi seketo la mikrobo e patosu hari sigetsa mulie. Kenyo zatie po zema hosavuliro ugo Jisu gukewa ze numahovuliro sugose musalido. Ke penyo fe zaye, ke penyo fe ke vi. Hau ha tsubie temie pekie ke se. Temie go hau ha pelelimo ke ta. Mungudinu po tsasilimo da ke tse. Verse hidia pengu tsikipu sase ke tse. Temie go vordi pungu ke se. Po ke di po tsisisi ke tse suka ha ngudinu po pele ke liye. Ze hanu ha tupito ke tse ngulie. Temie ha go ha Jerusalem nunu, Bethaninu, Vordinu, Lazar, Sheketau.
po fanye nu tu pe lu do di o ko ze ke se do di vor di hanu ba ke ze mulie mu sidinu temie ha go ha Jerusalem no vor ke ze judami go jiu mi go o ko vor di ha go ha mu ke stigi ke penyo fa lazar super hi ke se o ko Jisu ngu sidi Jisu pot super hi ke se su ha mu sidinu o ko ngo ke ze si ke ze tiri ze deri kro ha Jerusalem no Bethany no vordino Lazar ki cruze ke se batigi Jisu ngu ke stigi temie kro ha u ko hadzri Jisu u ke penyo fa nyo zo ke ze mu po u ke penyo fa ze ke de ke tu ke ze su ha puda ke ze su ha sedinu po pe jodinu ke chebie po pe wa ke tu mar ce ke ta temie si ke ze krobo si sala u ko Jisu kim he ke ze po si mo po ma to ki ke ze du ya si u ko su ha si ya ke ze si ke ze krobo u ko ke penyo fa ma to ko ngu Jisu u ko mo zikino u ngo ke ze ma to ce ke se u ko pu Diekepu ko ri ren dinu how ha tiginu ke vor temie boda zole ke ze u ko so ko sri si ke ze tiri ce ke tsmie ce ke se ho di Thejasanuo ke ze tu ke ze u pie me si tu ke ze so ko habu ke lingu li ke ze Jisu ginu u ko ma to ke me Yesu ko se mu ke tsmie pre deri u ko so ko ha silire mu u ko Pelesielie da ke ze mi tsda ke krilamo ne u ko ke penyo fa ke khrie ke penyo fa ke visu ha Pelesielie u ko su ha u ko nu tsikar nyobie u ko su ha li jo ke ze u ko do ZhapuTsali mo ke talanu Jisu ki ke tsu si u ko su ha li ke to u ko nu khre da ke ze mulie verse hidia soru ziki mo sa siliro mikrobo Pharisee ko kivo ke ze tu bitu ke mulie u ko Jisu ungo ke ha to tsu ke ze su ko se bodinu u ko kipuse deri u ko ri su ko se Pelesielie mo ke ta u ko mulie ke krilamo ne ke Krüta tie me hola voliro u ko ke nyota tie u ko Jisu tebie gu ke wa u ko su ko se ke pouvoir do haidinu u ko ke penyo fa ke viu ke penyo fa pie u ko ni pu tsu do ke ze u ko nu tenu renyo su do ke ze u ko ke seli mo ke ta u ko do zili mo ke ta lanu di krie hefa kira po vodio shi po chau nu voya ke ze ke mhidinu u ko ri hefa voda ke ze u ko si ke ze mi tsda ke ze mulie ke penyo fa ke kununu Jisu temio tsuker serho perhis ke ze so ko hazo shiri u ko silire da ke ze kruzginu gukewa mu kruzginu tsukese Krista Jisu bu tsukese Apostle Paul hari ho hadzepu deri u ko ha sili do ke ze peleli do ke ze u ko do ZhapuTsali mo da ze so sunye ke pelebu temiem hasiginu mo ne u ke penyo fa ke kugi bali ke la Apostle Paul sakim hidinu korin me ko Kephrü ke nie pengu tski ko pusa ke ze ke ni no pengu me hovoliro Krista gu ke wa zetu no pusa deri u ko mhasi u ko ke viku kununu u ko tsli do ke ze fa deri ke penyo fa ke krie ke penyo fa ke vi ha hasili ke do temiem hasinunu tsli mo ke ze hono ha mulie hako ha posijimi bo hako ha ke penyo fa zaie ha to tske se Jesu Krista ginu tske se u ko se mu Lazar temie ha tske se ho tse perhi ke se ke shinunu pubu zadie shinu hilali ke se po fu pu ke se po chie menari zda du mu ke se zeri pu deri temie ha bunu hilali dinu ke penyo fa zaie su hasedinu temi peki se ke se
ugo Kethodie po ZhapuTsali ke ze su hangulie hau ha Khriezosielie ke penyo fe ZhapuTsali zo ke ze hau ha ginu tas ke ze ugo bu su ha ngulie tie ke pelemie petsu ke ze Morisu ko ha perhi ke ze ugo Thejasanuo kim hi ke ze go sia ke du bulano ha go ha hi dayaga ha go ha Kerüsuo ko ZhapuTsali ko ke ze la mie u pese ke ze su tsdaya ke ze su hangulie hakim hidinu Jisu pu ke se po tsu ke se su ko se ugo sili re ke ze ugo sili mo ke ze si ke ta ti ugo ke hunu jiu mi go ugo si ke ze ti ko se ke se ugo ke jiu kiri ke jiu ugo niku ke da musu ha vada ke ze musu ha liedo ke ze ugo su ha ugo niku da ke ze mulie Dilio tu vordi Pharisee ko ki pusa musu ha pie ugo ki pu ke stigi ugo Khotuo haunu ugo Supreme Court di puda dunye Khotuo haunu ugo mi hetenie si ke bayasi la ke hu haunu vordi ugo ke hu doliro officially ugo high priest suhasa bamor shoketse siketse kro tobo deri ugo tuo ugo donunu ugo temie krobo ke krilidinu ugo kertsda getse mulie musidi ugo tuo ugo donunu ma kerts pe video getse siketse har sedinu ugo matse mu council haunu ugo Pharisee ko mori hanuha high priest sabaya getse jevo kazat sabaya getse sugo hatuo mago kekha mago se mago pepia getse sigetsenu mu ugo tuo sugo tse pepi getse titsia sala ugo vordi hauha ke hu hai getse po kibie ugo kerts ke tuwe ugo vordi ugo jevo kazato sabadinu ugo kerts morsho getse sigetse viebosi deri ugo tuo ugo mikrobo ugo donunu su hakerts dinu tenyi hau halanu papi pikedo ugo marher siketse krobo tse deri ugo su ha pepilie regata ze tupeto getse mulie sidi kenyo zatinu kaifa getse jevo kazato tsegeba hautinu jevo kazato tsegeba ho ha die ho ha sivor gelie digi ugo meeting tsdinu ugo kesedinu pakar tsgetse pape pilimo geda jesu go sisi Jisu Krista po theology po siya kaza po petasia getse masakem hi getse jesu go sari ugo si mu temye kekra po jesu go harne mu po ungom hato tsdinu temye kekra po sime jibada getse mu po fernudi sugo hanunu ugo nile bagetse mu hai vodali ro ugo lanu hau ha kimichi bo tsdali vigetse ugo tau biepe shwali ke vi beker nyoli ke vi sigetse ugo nule sugo sedinu hatsda getse so hangulie ke riu nu ugo ngu kese ugo miche getse ke riu liro temye ke kra bo shipie da getse po ferne po dierne dinu po sheme jida getse musuha ugo la ke michibo tsda getse ke krilamone ugo position ugo tske basuha ugo kres krie getse la musuha miebunu suha sekata ugo su miche getse lanu ugo hoha miche getse lanu ugo hato hoha tsparda getse su hangulie Kepenyo fke ko mu po authority ho ha bagetse mu temye poe ha ho ha sile ke moche mu kepenyo fke vi a ke puma mi eketse ho ha sile ke moche kepenyo fke po ke hunu tsuya ke za po tsuya ke za ha to se sile kenze
Mori Jesu Christa uke laki liu kete suha ZhapuTsali re musuha siliamo Sikim hidi ugom ha tohauha ugori siliamo keta sigetsununu ugo to ugo positionu ugo ta hauha kresa kreda kete micheda kete kepenyofu ungo kete ha totsu kese Jesu ginutsu kese Lazar tsuperhi kese hauha kepenyofu zayu pesise Deri hauha ngudi ugo ukepenyofu tselie ketsu mone hauha ugo la kimichebo ugo lanu haka zabo tsuparda kete siketse tibo ugo siketse zekese Johan kere die soru tsuko nuri mahosa sero Jesu ginu moliro chause ha chake kriburi bamozo kete ugo suha silie Tien nan ke kriketse zeya ketsemie utuo uke penyofe u mesaya bo uke lali dio ketse siketsebo u Jesu bo ni Hindu miris kem hidinu siketse ni je guru dipuya keza Chetiunu ke sa parji ketse paskem he ketse nan ke sa se pardinu temie kekra usimeji temie kekra usipidinu ugo mi Krüta tsutu ketse temie hakim he ketse gori utuasi ketse ni deri ketolesunu ugo kipu ketse Jesu hau hashetsaku hakekribori bamo ketse mu hau ginur bizodio ketse Jesu to hau ha sedinu ugo kipuda ketse su hamulie kenyu liro ugo haivoliro political liberator mori romie ke koseya ke tsumie sugoha lavordinu mahagoha ke khalida dinu ugo bieke tatsuali ke vi siketse ugo suha ke pilanu ugo hauhari leda ke tse mulie ugo history nu Israel mie ugo ze me hope shila vuliro ugo kepenyofu ni ke motse ke talanu kepenyofu po judgment nu punufu ugo givorda ke tsiti ze ke se ugo sidinu puti ke kra ke mesje ke tse si ke tsitiri ze ke se ugo vodi midiet ke ta si ke tsitiri ze ke se ugo mhacha hakim hi ke tsugori ugo la tenu me tsada ke tse ugo sugo zo shiri micheda ke tse ke ko se ke basu ha ugo bunu ugo se ke basu ko ha mi bunu lavordi uke khalidinu u sedali loro ke tse ugo hago hari miche ke tse ugo giparda ke tse su hanguli verse hidia te fe tsiki ko mo hosa choliro temie hakim hi ke tse go ha ugo diplomatic se ya ke tse ugo die se ke tse su go se ugo die se si se ya ke tse temie si ke tse gro si ke tse gro bosi la solution how ha se par ke to hepengunu pus ke tse u temie pete pekawa pekakawa ki mi pubu sheketawe viko ke to ni ko lemome die how ha se dinu ugo die ke landa ke tse Pharisee go ugo mi krobo kerüsuo Jesu ungo ke tsam hato tsuke ba temie ke kra po fernadinu po simi jike da po ungo hato tsuke se temie sugo sungudinu po shepitu ke da ugo sugo ha musudinu ugo miche ke da musu ha ke nyoza te ugo laki miche tsdali ke vi ugo sugo se musudinu ugo miche ke da tibo zeke seke tigi temie hau ha gikiro viduga ugo ke dubo tsuwaro viduga ugo kerts ke tigi ugo donunu ugo mitin keriunu ugo pepilire de kaifa ki vorke tigi po diebo puke susuha miepu bunu ke krigo pete bie ke me jewa ke tsuha kiri su habunu shekata we vikuda ke to
po suha mu ke talanu po hatwa ho ha tswaro video ke ze suha sedinu buda ke ze hauna hamuli mo ho ha pu ke stigi Jesu Christa bunu shese ke to ho ha pu ke stigi po nye ke pumalanu shese do ke ze suha la pu mo po romyego ugo etek tsunaliro ugo penne what di vordaliro suha miche ke ze suha ke prilanu ho ha pu ke ze suha ngule mo jisu dukriwa ke to suha honu hacha ke me ye ke ngula li mu suha ugo ke ku suha krewa kri ke zelanu mu suha krewa mo li ke to suha mengu ke zela so she temie ke krapu sheme jida je ke tsu go habunu sita mo li ke to la hacha hania ke khali ke to lanu ugo ha to ha tsu do ke tsu mo ha shada ke tsu ho hanguli ugo Jesu Christa penyoti fdino po pikino po ferna ba ugo po penyoti fdino po mhatogo nguvorzo deri ke penyofa zaye mu po ke di sgo ha ze ugo lido ke tsu ugo do zili mo de mu ugo su pele ugo lido ke tsu su ugo kitsa de ugo krepie ugo pe pido ke tsu ugo su ha leli reda ke tsu temie kroho ha sikeda ugo gingu tie Jesu Christa silidinu ke pele mie kroto nu vorgelie haunu temie pete su ha silidinu kroto haunu ke pekrori bamulivi ke pele mie kroto haunu tatu dinu kunyebo Pharisee jevo hago ha Jesu tebie gudo dinu ugo peshegada pu guaje dinu puketa kimhi dinu sakemhi ketsa tsudalivi ugo haizo dinu Jesu ugo kigi bamo ketsala ugo zedinu temie tsudinu tietztiu mhidinu sizomo ketsalanu pu guaje ketsa hodim hotsudinu ugo sakemhi ketsa umhato ugo diesogo sepumo liviwe deri tietie ugo kenhunu ugo ri Jesu pelea kamo kim hidinu huriwali vigetse suha kemicheba getse suharingusa kepelemie tsulidinu kepele kroto hanu ha vorle ketami kori hukibo hagoha rakramodinu hagoha lela modinu ke krigo mehotadinu suha diesalada le vigetse suha bunu upen nalawali vigetse sugoha dolhodinu silada le kevi chasuha meya sebazo geze tie ke lunu hakim hidinu ugo di sonye hago hazedinu ke perhidi luzuzo geze sala ugo tie ke zedinu lu ke vodnu hatom hatsunu zo shiri ke zedi ke pekro dinu haidinu ke kroto ke tsunu zo shiri ma hakim he geze tendency hago ha ugo gi lavoda levi geze Pharisee me go Jesu penyoti fedinu pongudinu ugo pom hatoka zasugo sumuvorzo deri ugo sugoha silimo ketakimhi ugo sugoha rakralimo dadinu kenyoza die pote guaje podukriwaje ketza peshe keta go kemhidinu ke kruwali vi ketza ugo tisonye sigetza zeke perhizowe kaifa ketza hoha temie hoha po intention hoha peteuliro hoha Petsüsetuo kesh hauha settle suwagedo hauha petsüsetuo pokemengu suha ka zau bagetse musidino makobu miena kedo putuda kedo po sigetse marnu hauha pusgetse Jesu hauha dukriwaje pobunu makevba mori pobunu ugo petegi ugo bieke chinhawa mori ugo biekelan liwa muri ugo pudukriwaje getse harawa sedinu patsada getse mulie verse hipengwa punu mehosasliro Johan hauha purike kribunu pulas getse mulie Johan Jesu muri kaifa hauha
제불라 스게즈누 테미에 하오하 세디누 셰제디보 부스게즈 프로페시보다 게즈 하오하 세디 부스게즈 물리 하오하 포토포케 비케 쿠누누 포 풀레모 데포 포케 스수하 포 누도 케쇼누누 부슬리비 데리 케페뇨파 하우누 하케자츠리 비바게즈 시게즈 보 물리 무 조한 하누하 부스게즈 포 하오하 ugo political rom ye ko bu ugo segeba ke ko segeba ugo ke khaf ke ba ha ko hanu no ugo kruhi ke se su ha modinu ha temie petelanu ke ribu tsda ke jo ugo su tsidinu ugo substitute tsidinu te su tsidinu ke ni ke ri su ha sedinu temie tsike jo Kemerre ha sedinu temie tsdio bageze mu ha shezedie ke tsunu nu pusliro ke penyo faginu ke vor die ha hanu johanwe ha pusgeze su hangule mu sidinu bubu seyu la shesedinu ke ri sedinu temie tsli ke vi ke pumanu nu shedinu ke penyo faze ke petsetu ke ta honu ke ri se la vordi temie tskejo ha hanu johanwe pusgeze mulie po hanu pusasgeze mo hanu ugo sigelie jisubu nation temie kizunu lutogeze ha hala shese dinu kemer sedinu temie tskejo pobu kepenyo fu kunyo tsidinu Ketole suke weunu judami nyogo pelevor kete kunyos jesedinu rashotsbie kepenyo fetsidinu sunu no kepenyo femodzinu mezli ketyo hato su tsvor kete suha pedzwadinu jisu kristabu chewe suha tsibie temie tsidi kemer ke sasu hasedinu temie tsidi temie busu hapie poke nibo tsidi suha sedinu punyonyo tsidinu po meria keza ke lusunu tuda ke jo su tas ke zemulie hepengwa kenyinu musakelie bubu substitute po tsikeze mu jisu po kunyo ko kilidinu sugo ha tsre jo ke da sugo ha vordi judami gor bizokemo temie Gentiles migo ugo pette buri ke penyo fake Krüsuo ha vorli ke do suha sa tas ke ta su hangulie musidi efesa kenie kere pengunu pusgeze apostol Paul pusasgeze gathering ha temie go suke sala vordinu kehu Krista kehu tsike do musunu no temie bu keze puotsudinu ke penyo fa Kerüsuo ke penyo fa ZhapuTsali hukedo mu ha nunu Jesu Krista ha shutsi sdi ke risu ha sedinu tsikedo musu ha shutsi swa kedo pette tsi wa kedo musu sheta ke kri tsakedo su habamo there is su ha tsida ke su ha tabie pekesekedo musu tsikedo ha nunu po tas게 수 항물리 모 하우하기 딜리케비 하게 크리포리 바사모게체 substitute 우고 수츠게세 우고 게푸마누누 우고 샤장우즈게체 우고 수누누 우고 베조와게체 메세 데리 지수부누 테수츠와게도 지수부 테수 츠와디 ke lu ke sabo ke ni ke sa su hasedinu ugo rzo tsike do ugo ke ni tsike do muliwe temie to pokro hili ke do temie pogi ha poke vike ko yo poritumo sala ho ha tsike do e temie po fully god mo fully human temie tsike ze mo ke penyo tsike ze hai ke tsu bubunu ugo la Rashotsumoshogeda. Ugo kepuma hauha
vasumor shokeda how tsuke metzulabie ugo tsumor shokeda musu ha temie qualified ba gezuliro jisur bizuda geze musu tsile ke views jisur bishe ke kri basamoda geze ugo katolesunu nuri ngulie hakim hidinu ke penyofa temie galala kelie porque Krüta hasedinu temie pekiela segeze mu ke risedinu temie tsala segeze la ugo ke lu no zo gezwe ugo ke puma mi zo geze mu ke puma die tsuda geze ke penyofa mo zunu mezli ke do ugo su ha yupuri ugo gitu mona geze ke penyofa zayu nu pozedi ke chachie ugo ke penyofa zayu nu lu ke do ugo suha ugo gi hapuritu mageda siketsumi prewe deri ke penyofa pozaie suha ugo ginu ugo bunu Jesu Krista ginu suha mulale ke vi suha ngulie ke penyofa temie tsugese porasho mu pomhato idenjenu badi pomhato sugo semehodi sugo sedinu ugo bu ugo nidinu luketola ke penyofa ugo tsaswe deri diese suha tsuli mo ketalanu diese suha bamo ketalanu temie krada keze ugo iden jinu ke krowa keze ze suha silie te jinu ke ba ke vike sho silia keza si boha haginu hapuritsu sho keze bie sho keze suha sedinu punye kipusa deri punye ke penyofa diese modinu hanuha ke kruwa da ke ze ke tolesunu ke rikito ke nye ke repengunu ke retenye hanu me hovoliro ho hadze tupi to ke ze mulie mo punye ke kruwa ke ta she ke penyofa punye ke kruwa ke ta suhangu musu hasi punye che denbie punye yadio ke ba punye ke menga suko yadio dinu punye suko tsike ke ba Kerikito se kerekenye sugun movoliro ha zetu bitu keze mulido mo haidinu punye ke puma punye ke menga sukose yali do dinu punye ma to hakim he ketsego tsugeze mu ke penyo fa ha ngudinu papo ke krke ba papo putu mo bada ketse po suha si bada ketsela ke puma ha pa bie pe sho wada ketse pa bie ke kro wada ketse po su si ba ketsela po ha tsike me zse to lanu kunyo kenye ginu po z sevordinu punye ke yatsu sekete mo ha rasho ke riu kunyo ginu tezie pe krudinu ha tsu sekete su hangulie mutie ugo buri sikem hidinu haununu ke penyofa ugo latsu kese Jesu Krista ugo latsu kese ha ginu ugo bunu ke ringula like vi chasu ha mezabi ugo tseketse sana temye ke lunu ke puma ha ke rinu nu ke krito ke da ha u conscience nu ugo suhatu ya ke zela temye go ha petsüsetuo ke tola ke chache ke Richa Felisi ke mogo shiri ugo ha mulien dinu ugo ha fadinu ugo conscience nu ugo tsunu ugo letu ya ke za ununu upe jodu ya ke ze sugo hatsuke me zilien dinu ugo magrobo fadinu reshudu ya ke ze temye gi shi ke tsungu ke kugo fadyo ke ze sugo haringu ugo possession ugo ta sugo siri fadyo ke zeri mulia ugo kini sugo ri fadyo ya ke ze make vitsu do ke ze charity hago haritsu do ke ze mie krohi ke ze social work hakim hi ke tsugori tsudo ke ze haidinu ugo hago hari utsuke mezli do ke ze ununu pe jodo ke ze temie ha temie gi petegi do ke ze temie ke penyofa ke krinu vole ke tamigo su ha tsuke mezli sidaya there is sunu vole ke mogowe su ha petsüsetuo do di ugori donie tsudinu chake krike tsunu ha faketula su se tsudowe deri su ha kato ngulia mogeze ugo su sasi ha petswa ketula ha tsuke mezse ketula ke penyofa tsukeze mu solution to several keze su ha punyu Jesu Krista nuzo
ugo sheza muzizo Ketolesunu ibrigo tefe me fe tenye nu ripusizo ugo zomo ketalanu sela u tsukesu mozunu ke kriketala ho tsuke me zila siketuwe ugo tsukesu greater ho haki la vomor shadagete ugo rikesu ho haki la vomoliro ho ha tsuke me zila liketo haki buri chake kriburi bamukete su hangulie sela kunyo ye morim hadonie sidinu sugo tsuzo shiri sugo hasidinu ugo ke pumasuha yali amoketse ke rieto adamu if punye ke pumasusa yali ke tola punye ke menga sugo se yali ke tola kunyo ke nie zinunu suha separdi suha tsese there is suha vapulazo there is suha vapula segelizo there is ke chachilanu tsese ke tuwe punyo Jesu Krista ginu moliro chakekri Vamos ke ugo suha silie. Ke penyofe ke tole sike weunu. Resho tsbie potsia ke kunyo go sevordinu resho tsbie potsia ke suha sedi object lesson potsidinu. Ti cheke pra temye go remind sbaya ke si ke ti tsvor. Sidi ti cheke pra temye go bu sugo se mudinu ugo Kechachilanu tsukeme saketium hato hakim higetsebo bamor shogetse ugo bunu sili gedo kepenyofa ho hasedinu ugo remind savor getse sigetse mulie there is suha sivordinu putike kra putibunu kepenyofa sununu temiegi hatsugetse sigetse mulie there is putike vito vordi ugo tsodi ke ugo bu Jesu Krista ginu ugo bu kunyo ko semodari tie Jesu Krista ginu sungule kevi putyo ugo jevo ke sautsdi nu putyo rasho suha tsbi ugo tsdi tie ugo bu popelle ke liginu ke chache ke risu hapie ugo vietsli vigeta mu ke chache ke risu pie ugo vietsdinu uke mer su hatsdinu tie ugo ke penyo ke pelemie ke zedinu ke pekro ke krotodinu ke penyo japunu ke penyo lie ke tsunu ke zedi ke krotoyawe ke penyo bu jabe ugo mi poketse tsdinu ugo tie ngule keta ke mer ke ni hau hasedinu ugo nidinu ugo ti ki zanu ha pe vodinu ke penyo zatsu ke me yemor showe temie ko humie kro hau no ha lerli modinu uke lu uti pe voya liro nyegori hanu ha vorli je tetsa hau nu bapizo mu ugo kesedi ke ready ke pekrodi kro hau no ha lerli dinu Jesu Krista be ugo nipu ugo ke la ke liutsdi ugo ti pe voje ke penyo bu za yetslije ke penyo die po makere go sevor ugo vatsa ke sala pastor peje mo nie pele ke sakim hiri mi popo ke tsanye ni sheri vorin nie mesenu tsake sago jiuleri ke roshonu ke pekro ke samo online nu ni pura sho ke ba pete pejewe ugo Thekha Tsali Khu krikini ri kinye ho sledo puti khabe Tsali Krüta nye tsalasya Thekha Tsali Khu krikini kinye muli daro Bazhakese shathavituo Anye puno anu chebie abu ndie si salie che die si di ke huki pori abu chemu si tuolie an fesi shene bazo an medo zene bazo digiro pe anu chepie beje sheche anye puno anye chepie abu ndie si tulie che an die si so Bazhakese
学过这 preta ya on pesi ne bazo on medo zene bazo digi rope anu che pie bezie se tie a die habun die pupie Kephrü bori Khezhie che anye puno ahari liepie abu aze ko Khriezosielie che an pesi ne bazo an medo zene bazo digi rope anu chepie bezie shechie 이거 bezie ba per la lui 오고 텔라노 계제 메츠케 차츠리나 Kechakechü tigi Thejasanuo kapeu ke penyo futsa bo japeu go tsudi ugo bu si muzi zodinuler per shokile hakola Thejasanuo kapeu ke penyo futsa mo Diekepu pu ke sekimi ugo sekinu ma ho urutsalie le rasuladi se ke penyo Thejasanuo mo go bu rena kilio selapar ugo kelhunu hula le ketula shidi ke penyo fogi ke Thejasanuo do mo thelano ko bete keze amen tsle ketula ugo Diekepu bu share ke Thekha Tsali Vikielienuo vide. Petsüsetuo ke Bazhakese peshewe na putige ve pavata pomakere ha kabi hetsa no he Khotuo ke vor bala ke tishe kabi ensawe no ni puno he ke lugi de to vor ke sa bala ke tishe kabi ensawe ni puno chape himi ko tsa presa no he no meje no he presa ne he puno si muzi rodino learn ke puno no rashule ke sa bala ke tishe kabi ensawe ni pu he ke lugi no zabu yatsa ke le je no chape himi ko tsa presa he mengudi ke ke vor ke no he police no chape he tsa no he bun Thejasanuo mo ke sika ma ke sa possibility no he kitigi no vokile tsache he bu methode la ta go de to no he Khriezosielie no chape program no za ke ba odi tsa no ke Vikielienuo ka pe go tsa no ko no vori ZhapuTsali la ke Thekha ka pe tsa ne ko go ZhapuTsali no he Thejasanuo le ke tsa ne ko su pe le we mo ko de Thejasanuo le ke tsa ne ko he su pe le we mo ne ko he de no si ke le ke no he no me je no he su tsa no he Bejewe nipu hego Tetsanuo Bazhakese nke krie muke mejubu hego pete ze pretu ke liutsuje Jisu arhagle zanu chasiawe amen.